Kadai agama ta, si dia keluarga, si dia allo binengang, na angka baleri lalanna, dek na turu barakak na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih khusus tabi dua ibu timparu. Tabi salah surang melak dampa ngaam. Desa diwisa kada melo ipamula politika. Apa icara mainnya nina pesantrennya makun reye alumni pesantren pacar ramai atau pesantren atau tapi pesantren kila mi tapi tadam pengak salah surang ia nasihat pernikahannya tapi botim paru itu ya palan rekam nih kia sito ngena ia mi perlu nasihati mega ritujuna botilongnya magai majara-jara mo po ang kalingero maka botim parui mapangiwang botim parui si salah patujung botim parui itu je rekero angka si salah pangilorang ia mo mega kajajang oko botilonge jadi tabi salah suro apalan reka kicinampa mamagi-magi botilong yang kana paham jamaah yang dimuliakan Allah mapa baini kita mapalakai tujuan dari tuje rekero sidi melok ki keluarga sakinah ya senge sakina rituju jelok na agamata maka di agaga pura magaru na ipamakko na maten apa emang jadi ia tu makun raya tabe salah surakku botim pura newe tabe ia tu makun raya pangka jewi ta makun raya ko bandrita masiri mia tu giling benenge dek mana kiga kana nak pana giling ia tu makun raya salah surang ipancaji wipole ri alusukna buku arusukta paling mariawai ia ro buku arusu paling mariawai mak yeko jadi asalanna tu makun raya sebenarnya mak yeko tugasna la pompurane maka dari pengallahu subhanahu wa ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ia ro oroane pemimpin ri makun rena ia ro oroane pemimpin ri keluargana jadi seorang pemimpin ia pemimpin ia makan jae, pemimpin ia makasinge, pemimpin yang diharapkan oleh agamanya pengallahu subhanahu wa ta'ala yang mampu menunjukkan jalan baik, ia mampu patuji, ia mampu palempu iri tujun na agama jekoi. Na palempu iri jokana rekero na rekota salai. Jadi ini salah surat kuna surut ni mancaji ke pemimpin rebaineta nareko angka na pegau salah nareko angka na pegau tepat tuju nareko angka gau-gau nari tuji rekero tas si cocok na sabah agamata tugas dan tanggung jawab tepat lampu iri tuji rekero nih ke perlu ta beda ke salah surat malah dak tu beda ria senge pemimpin na ia punggawa ia ko pemimpin agi-agi na suruang ia makanja ia makasinge mesti alena na pegau toy. Contoh paling bicu, nareko nasuro baini nama sampajang alena mancaji imang. Nareko nasuro baini nama makanja tutur bahasanya makanja mak berekada alena makasito mak berekada. Ya iriasa pemimpin, apa yang diperintahkan aga nasuroang alena pegau toy. Kalau perlu gulung lengan baju, turun bekerja bersama dengan yang dipimpin. Itu namanya pemimpin. Ya kau punggawa, tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan menunjuk. Mulutnya tahu beres ya kode na beres awas punggawa lopo ya tu kopin na bawas salah-salah narekwele laba cantik-cantik jendela no lalutu Andreas sona bawa terlambat laba si penne ya golo tenna bawa terlambat narekowan niwi laba si kaca lutu degaga panina punggawa lopo ya tu sebagai seorang suami tania punggawa nayeka pemimpin dia dalam keluarganya itu satu kemudian selanjutnya resep rituje rekero na wadding bahagia keluarga ta wadding isi sumpur ritujun na pangelorot tak na sabak keluarga ta sarek kwamang rituje rekero maka dai andre guruta aja na angka balle ri pallawangata aja nang kaballe ri pallawangata tabi ibu biasa taballe bapak na
Masya Allah. Dia biasa tabali bapak anak ke bapak maripo. Bapak biasa tabali ibu Bapak biasa nabali ibu biasa nabali bapak si bali-bali ini tuh ceritana. Maka dia agama ta. Si dia keluarga, si dia allo binengang na angka bali rilalana, de na turu baraka na pangallahu subhanahu wa ta'ala. Rito jujelo na makara. Namun ni salah, namun ni tepat tuju, namun ni dek na pucan ningang ati, na yekia na reko parlu na isar itu jere kiro tapawang. Ajak na angka baleri palawangata. Lebih kasarnya lagi istilahnya anak sekarang, jangan ada mantan di antara kita. Bapak dan Ibu, ajak gaga maruka. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andriki Rizka. Ia ro ane angke oke bandreta adindaku. Pakai toto na pangallahu Subhanahu wa taala, na pakai toto orang gina mancaji lakaita. Rito jujelo na melok kak pasang ki makada tajaga nga ulun na sarikwa mengi kepalanya bisa tetap tenang. Ajak ta paring kalingewi, ajak ta gaurengi, ajak ta pitewi nania, ajak ritu jere kiro ta pangolongangi, aga gawat dinge padiri uluna, nawat diri tu jere kiro na hilang ketenangannya. Nasabak si dia tu orwane, nareko angka na ilori, angka na puelo, nade na ibati-bati biasa menre oki uluna, nareko menre oki uluna biasa si tengah mani akalan na mapikiri. Nasaba akalan na rito jere kiro si tengah kadang narekode na ibati-bati contoh palik bicu kadua katalo ni makap bide tabati-batiwi baja kuile ta coba buktikan ta coba tanewi dega talo darah edeng biasa tu papilon manang ka mana darah dega talo mapagur deng mapagur biasa kisur mapan rimanu namo manu nampur to anu macet tu patimpana manu ya kaburu-burui. Nomor 2, jagai ngengak matana sarikwa mengi bisa tetap senang. Yaitu oroanewe puji tu ka kita gangkan na ko ka kita biasa ka kita pura ka kita kata matame na kateme-teme jadi ta jagai wiri tu jere kiro matana ya ko angka melo ni tapitangi o kotoni romon ro pasio na oroanewe sebenarnya agaga melo na itapitangi agaga na poji o komero saliwang rito jun na pitangi o kibolay ya ko ang kanang kamato ta joka masuk saliwang ta sibawa joka ya komita ya anak SMA ke pangdua rambutnya na makanja pa kita na patanga na ri anak SMA ke pandua ya ko lisu kibolay ke pandua toy ya ko masuk kimato joka na ang kalopa sa na runtu paro mini ya se na utuna na siapa aja na tanga ya ko lisu ki boleh tanga burat toy ya ko pura ni tibura makwaro na to 5 pakumi susura bawan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya jagai ngengak perutnya supaya tetap kenyang. Namo maga belana la pompurane masapa, namo maga belana rekiro joka la pompurane, nareko makanja ibate tak toane ritujunna pak ritujunna andrena, namo ni maga lufu na risaliwa tetta ini ngerak baini na ritujui rekiro. Okon itu monro na wading isiyo ritunya si dia burane. Apa komelo me bawa sio lampu insyaallah nalariangi labakna. Kemudian selanjutnya yang terakhir jagai ngengak yawana cek de watana supaya tetap tegang. Maka de to riolota ikol tak paham agak napahat to alena matu pita tabici-bici. Maka de to riolota ikola pompurane na rekomelo ko mabaini na digaga iro pasadia aja na yolo mapake botti. Maka dami alibawan no yolo gatu boting alino pakai boting ancaji no ondo boti jolo. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah suraku 2 boting paru. Lebih khusus rituje rekero
kedua mempelai. Maka itu agama ta salah satu caranya untuk memunculkan rasa cinta di antara keduanya, nasaba angkana akasinga ripalawanganna orwane magaretta makunrai macanti magi kupasangi mako arundi nasaba kowite garetta na lakaita kurasa tempona kalolo biasa dena dua telumi or makunrai na janci tempona kalolo iya pak paja ni mako kue pajatoni ero. Maka dari itu agama ta perlu isapa cantik magina perlu isapa cantik nasaba masuki pole WC alena yolo masuk tama ki ko kamara alena ilalang tama ki dapurang alena ilalang angka ki ko bisa pandai angka toy di suruh tu sapa agama ta cantik na yeke to sukuru mua na deto na pada pak kita ya secantik angka tahu maka dah ia senge cantik ia mak buloi ingat nah angkat tu cara makwaro nih alhamdulillah na deto na pada manang bendenge maka dah ia mia secantik mak buloi ingat nah laba itu penyai dina laku bendenge ia mia secantik mak putewe tapana namun nataro racikan laba itu bolongi bendenge ia mia secantik mak tandrewe na makanjai pak kalian na laba itu pance tapi natarunga ki pang Allah subhanahu wa ta'ala pak kita berlain-lain wat dijajir itu jere kero alena salah suraki Ustaz Nasruddin ya ko giling-giling ide nagaga makun reco cantik iriska tapi jangan bandingkan nareko Ustaz setatanai maka daniga kami na cantik tetap mata itu beneku jadi itu jelok na maka dah pak kita tak pada lain selera kita rasanya beda. Maka dari itu ritujunna jelok na ritujui rekero kecantikan itu relatif. Maka dari itu salah suraku namoni cantik, namoni malolo, namoni makanja. Maka itu jelok na. Namotu agaga baru, namotu agaga makasin na rekode na makanja rawak na dek na makasi piara na masijak tu masolang. Contoh paling bicu. Lau ki pare-pare maliki oto baru tapake loko maye tambah mana lau rata butu-butu kalabo mapatta masian rata mana lau insyaallah ku jamin oto tak telung pulang kalasona manibade namoni lain namoni mana makoto iro benewe salah surang namo cantik benewe namo malolo benewe namo makasi benewe tapi dek nama kanja ritujun na piarana insyaallah masih jatuh malau tabe salah suraku buat timpurannya gili-gili ki remita beneta gili sama nih de cantik tuh beneta maka kuangnya cantik beneta nih ke perlu tak paham maka dah sini na tuh mak deke oki watakalina nindramana mapamula yase latu yawa ilalangi bawa dewi sangi nain ramana tu yata pura malu dumatu nalamani ndo botinge pakena ya ko makanja itita ya ko makasing itita tugas tak la salah kula pumpurane selengangi agaga iya ritu jere kiro makanja pananya na makanja pakitam nasaba tabe tadam pengeka ko mak merosaliwa biasa mita biasa angka tahu pura ibu bene ko mana nama tuanna angkana lakena na yeke wajunna mo pa andrina na poji pake toli wajunna mo pa andrina na poji minrang magi wakada ya rasulara na pole yawa taloro ni lo yawa ya wajunna pole yase tagatan di minre jadi cede mani ye na irita cede mani lalo ko yolo no ustase na resakito magai melo yita isa de na wadding malosaki de na irita na barang bagus tega pa watu turun tu jadi melo ka pasang iloko pada idi mana bapak dan ibu jamaah sekalian iya ko makibu ki agaga aja tai bu agaga ritu jere kero idi gau kengi idi pegau na tawe lolonga dosa ri palawangan na tawe lolonga dosa na sabak makitana ritu jere kero sidi idi lolonga ngi dosa na dua na sabak idi na sabari nama dosa sa sidi rupa tau bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya terakhir salah suraku
Boti parwe. Maka dia itu agamata. Dia itu na pakai daliri ki Allah Ta'ala si dia sewa-sewa aga gade ene ya kuragai. Dia na pakai daliri. Dia itu na pakai daliri ki Allah Ta'ala wija-wija soleh dan soleha nariko indo ambo na dia na soleh soleha. Dia na pakai daliri ki anak-anak wija-wija macam mak baca Quran nariko indo ambo na dia na kana mengaji. Maka dari itu biasa turun tu kikori palawangan na atau tungal linota. Biasa kena reko angkanana yang para lo kiri laba ilo kanang, yang para ngi okiyolo laba ilo monri biasa tapa mate tahu. Hei, ni gananana ini. De kapan nang kanepita palisuna lino okito ko san romi mana na. Laba si kasih san romi mana na degaga nessa padisenga na alina si salangan. Na ike si tongan na asalangan na rituji rekiro angke okindo ambo na. Magay tempo na ibu tempona ilan rupa mulang siddi mamaling-maling siddi masulu-sulu jadi jaji anak-anak mamaling-maling masulu-sulu to iya na to napakang kay agamata na rekomelo kimi bu generasi elaw doangi ripang Allah subhanahu wa ta'ala iya na to nakada andre guruta sila nga to pak dongan na komelo ki makapala lutu na ya komelo ki makapala utu ya komelo ki makapala lutu bismillahirrahmanirrahim wa mursaha innaha lagafurur rahim endre ni kapala ya mo kana melo ki makapala utu Allahumma jannibni minasyaitan wa jannibni minasyaitan fima rasaktana tapala ni alhamdulillah matareng onro tarenna nadupai siki asira ula 10 asona mondrie lo siki oke boleh macera ana insyaallah. Nah yeke palam-palamo ki salah surangah alikutomi wala rudu 10 kak 2 tahun oko pesantrennya kelas sidi kak sana gue wapalai pak dongangnya 2009 yang lalu pakai totora melo pakai pak dongangnya engkai barangnya woloi dega agak ganggu kak liwat petana walupai parolodoku sedangkan togi ustaz biasa na lupai pak dongan na kona kenai silam magi walupai liwat silaku gana tau pan rasa-rasa bela-bela aku lo sapa udah api provinsi Gorontalo gana ongkoso upalau mapaku palik modele no sapai napaku runtu jadi ritu jere kiro ku pasangi salah surat tapakan jaki wi ati kata tapakan jaki wi ritu juna rampena ajak tamaselam nasabak nariko sela tipulai lenyek tupak doangangnya maka dari itu ritu jelokna ilawi tapakan jaki wiritujuna leluk-lelukna nan niya tapakan jaki wiritujuna jampana ritujuna baineta mamagi-magi wina pakida liriki pengallahu subhanahu wa ta'ala keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di bawah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah makunirukah podapi ramping ngeki riwat tuma barakae mamagi-magi wading mancaji sidi apati ronga ripalawa ngeta ikemanang na wading mancaji boko riduai butim paru makotopor butilonge na wading yamanang bahagia keluarga kita sejahtera kehidupan kita makotoporo madisingi watak kalewe nenia makasingi natarima lempu pakasiwet da pengallahu subhanahu wa ta'ala nariko sitati we utiwirang idi na pasoku inancaji tasi nariko si keke tanah utiwirang idi na pasoku inancaji bulu sinina cocok pole manang iri Allah ta'ala sinina atas salangannya akurangan na pribadi dato mabicarai maka dari itu na palingang iduai pala lima na melo adang parisiseta risinina akurangan makuto pro atas salangannya degaga minasaki mapakatuna kecuali keterbatasan kami selaku manusia biasa lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.